ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ ಫಜುರ್ ತರಿ अस्सलाम वालेकुम अली अब्दुल्ला मिरे सिंबदल कोली फजूर तरी मिसिलसिलाग प्रोग्राम कायकु अद मिसिलसिलाग मिहार औरगन में गिनस्तेमदा ईसा अलैहिस्सलाम ग वाह कायकु मिरे इस प्रोग्राम कुरिय गेंगुस्तेबानी शेख अब्दुल्ला जमील अद फजूर तरी मिसिलसिलाग प्रोग्राम ता अडोसम गिंदवा बेफुना गोडन नॉन फदे औरगन में मिहार कुरिय मिगंदनी ईसा अलैहिस्सलाम ग वाह का मिगे कुरिय औरगन में वानी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया वडागतुमा बेगतुम वाह का दक्का ईसा अलैहिस्सलाम ग रिसालत वोड बिना कुरबा फती रूहानियत आयगोत मी मादियत कन्नु एन्नमस मिहार दुनिया के मेवलमुंदा नसारा एन्न बयाफ कवन्य अरुण मी फन्ननी रूहानियत बा एगोतकस एमिहुं किबागने हम एकन एमिहुं मियति मादियत ए मारुण मी देहवनी एमिहुं मिहार रतिबी ईसा अलैहिस्सलाम एमिहुं हम एगनेस्तेवि रिसालतु ग नूंका एमिहुं मिहार रतिबी ए रिसालत मुनि खिलाफ गोतेगका ए मी अरुण में मी फाहा कोल्लें जे तंतन कोल अरुण में विस्नालें जे एक तंतन कोल एरो अरुण में एमिहुं ग फरातु सदी किरत गुरवाणु गस अदी इंजिल तहु गस मी वारदेफा उन्न गोतुं अरुण में मी एंगेनी एमिहुं गे ए रिसालत एमिहुं उलम मी अन्न गोतकी मिहार ए हकीकते नुंका ए रंगल गोते नुंका इतरा तफसील कुरमा अरुण मी दनवालनी इब्राहिम अहमद अद ईसा अलैहिस्सलाम ग रिसालत में यहूदीन बोडावे हरकशवेगेन दियकववनी अदी एकलेक फाणु गे दावतु गे तेरेग एबा मिहुं गे फरातुं एतन एत कमका එතන් හරුකශිකම දක්කාෆවේ එමිහුන් හීකොග්ගෙන් තිබි උසූතක ඛිලාෆ් කන්දතක එමිහුන් කබූල් කරන් ජිහුනීම එයි එමිහුන් එගොත්කවස් කබූල් කරන් බේනුවා කන්තකනු එමිහුන් බුණනි හගීගතුග මි ආඛිරතුග කන්දතකි ඉන්සානා දුනිය මති නිමිගෙන් දායරුග දෙන් ඔන්නානකම නුනේ දුනියගේ ආඛිරතුග කන්දතව සේනේ ලිබිගෙන් දානේ එහෙම වීම හගීගතුග ආඛිරතකි නෙන් එච්චකේ බුණා කහල ගොතකන් එමිහුන්ගේ වාහක බිනා ෆෝති අනකමකි हम मी जाहिदुकम गे तेरेग दुनिये गे मादियतटक तळाफळुमा अरारुमा रूहानियतुगे मतिन हंदानतालाफवुं दूकोल्ला रूहानियतुगे मगन एंबुरि रुजुवावुमं ईसा अलैहिस्सलाम गे शरियतुगे असास गा ए गोवालु एई हकीकतुगा एरु एमिहुंगे हालत हुरि गोतकी एमिहुं बुणनी दुनिये गे हयातकिये इंसाना गे दिरि उळुमुगे मुहिम्मु कमकी दिरि उळन जेहनी दुनियेटके ei ero emihunge tawratuga emihunge atuga emihun liegen gengunu tawratuga akhire duge wahaka bayame fuhore hurihatanen huri ekankan nattalafa ei miheku ewahaka dakkafa nati ewahaka ekko nattali adi mi akhiratuge niyametuge wahaka wes nattali ham egota mi niyametuge wahaka nattalume algon midanna wahake ki suwarugege matwerikama suwarugen libene matweri daraja mi wahaka tan ekko nattaluma adi ham egota akhiratuge libene අසාබුගේ වහකස් නතාලි ඒගමාණකි නරකයා බෙහෙ ගොතුන් එතාග ලිබේන අසාබ් තක මිවහකත වෙස් නතාලාගෙන් දියුන් එහෙම වීම එයි එමිහුන් එකංකන් හදාන් කොද්දෙව්වා මි දුනියේගේ සාහිදුකම ගන්නයිරුග ඒනගේ විස්නුමුගේ බහටන් එබ ජෙහෙ දුනිය නිමිගෙන් දියුම ෆහුග එබෝතේ ආඛිරතේ ඒ ආඛිරතුග සුවරුගේ ලිබේනකම නරක ලිබේනකම සුවරුගේ කි මි සාහිදු නූම්මිහුන් ලිබේන එච්ච නූන්කම එමිහුන ලිබේනි නරකක zahidu vejjiya ekamge sababune suwaruge hasil kurveni mikam wara furihama gotega Isa alayhis salam oti bayan koddewa fa ade ekalek faanu wadagen vidaluwe devwa kala timankalek faanu mi wadagati akhiratuge kandatuge matin ufaveri hayate ufaveri bastake vidaluwe devwanka mi usul ekalek faanuge mi dawatuge asase gotuga bayan koddewa fati ehmim mi kankan algon men hagegatuga miwahaka dakkaru handan koren jehene ei algon men naves hagegatuga mi uleveni maddi duniyega mi maddi duniyega uleru algon men ruhaniyatuga matin handa netigen mi dani e dairuga algon men naves hagegatuga nuisne kala adi algon men mi ule duniye nimigen diuma fahuga den anna duniyen oikkan e duniyeki e fanawe dani duniye nunkan e duniyege niumen nekkan e duniyetaka dandu gowan koran algon men mitwi mi duniyekan ei algon men e duniye tayyaruwan astibi tanekkan mi duniyeki ehmi mi duniyege algon men ga amalta salih kurashe e salih amalta koggen akhiratuga baajwere hayate libeni ei algon men ge diinu goes
ಅಂಗವಾಫ ಗೊತಕಿ ಫಮನ್ ಕಾಣ ಯರ್ಜು ಲಿಕಾ ರಬ್ಬಿಹಿ ಫಲ್ಯಅಮಲ್ ಅಮಲನ್ ಸಾಲಿಹಾ ಅನ್ನನಿ ಏಯ್ ಮಾನೆಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಹದ್ವಾ ಬಡ್ಕು ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತ ಕುತ್ತಮೆ ವೆ ದುಹಾಕಿ ಕಿಯಾಮತ್ ದಿವಸ್ ಎದುಹುಗ ಎಕಲಾಂಗೆ ज़ात फुल दीदार कुरवणी मूमिन तकुन नटक ए मूमिन तकुंगे सालिह अमलागे दतुरु कुरवे बय गोतुगा वुमन अलगොන් men qiyamet duhuge matin handan kuram mi jehni akhiratuge matin handan kuram mi jehni adi narakaya suwaruge matin handan kuram mi jehni narakayage birwerikama suwarugege ufaverikama mikankam wes algon men handan kuran jehni mi wahagataka gulige e mi wahaka hagegatuge isaga faanuge risaatuge mayagandu asasikkamga bayan koddewa fani mi ruhaniyatuge gowalumaki mi ruhaniyata medu algon men wes hagegatuga fikur kuran jehe fada ruhaniyatuge wahagatake mitaga mi bayan koddewa mundani ehme algondu ha mi wahaka tibe frunave sama mi dannawali ade akhire duhan iman wa mihegge amalu ikhlas teri nuwan ei wagi farataka biruganage nuniye emiha huriha kama ikhlas teri nuwan mihe ko emiha kura amalta bala hunna kan emiha enge kam gawana miha rangala kanta quran ekom fahun ein libedane gellumaka ene gotaka sinu kura kam gawanya ene amal ikhlas teri nuwan ei ma algonne miharas fenigen bede akhiratan iman wa mihinga amalta me hunnani hama hunna gotaka egmane ki emiha ko kuran nukareen ham ekkam wes nonnane nubagantaka tereng ham komfada kam wes emiha kurane den alun danwalena al ustaz Musa Anwar adami abadi hayatuga wahaka demek Ibrahim agun men gnaste bafi inwata kiyade bafi adami injil Yohannage chapter 5 ge fagra fanara naware agun balalar ega bayan ko fave abadi hayataki ebamihin hagigi ilahaki ikalakan datume ikalaga yasul masih fonubi karaskalaga injil mattaga chapter fanarage fagra sadaga bayan ko fave timakalefan qabul kura beko timakalefan fonu ifara qabul kurashe hamak injil Yohannage chapter 7 ge fagra ashabin salih bayan ko fave isakfan haykaluga maseka kuran hunnawa fa gwalibi tebame timakalefan dannawe adi timakalefan ai kon gotaka kambes tebame hun dannawe timakalefan ebbes kame amilya nugennawame ehennames hagigi farate ki timakalefan fonu bi farate ಈ ತೆಬಾಮಿ ಹುನುದನ್ನ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ತಿಮಕಲೇಫಾನ್ ದಿನವಡಾಯಗನ್ನೋಮೆ ತಿಮಕಲೇಫಾನ್ ಫೋನುವಿ ಎಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯೆ ಹಮ ಎಫದೇಂ ಮೈಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಲೇಫಾನ್ ಫೋನುವಿ ಕುರಿಂ ಬಾವಾಲೆ ಫೆತ್ತತೆ ದುಕರಬ ಬೇಕಲೆ ಗೊದುಗ ಕಂಬೆಸ ಕಲೇಫಾನ್ ಅಗುನ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಬಾಫಾ ಬೈ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا مصدقا لما بين يديه من التوراة المائدة 40 ಮಾನೆಕಿ ದೆಂಫಹೆ ಎಬೇಕಲುಂ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ವಿದಿಗೆಂ ಫಹೆಪ್ಪುಳುಂ ಮರಿಯಮ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಇಸಾಕ್ ಫಾನ್ ತಿಮನಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫನುವೀಮೆ ಇಕಲೆಫಾನು ಕುರಿನ್ ತೌರಾತುಂ ಬಾವಾಲೆವ್ವ ಫಾವಾ ಕಂತತ್ತ ಗದಕನ್ ದೆವ್ವ ತೆದುಕೊದ್ದೆವ್ವ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಗೆ ಅತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಕಲೆಫಾನ ಇಂಜೀಲು ದೆವ್ವೀಮೆ ಇಂಜೀಲುಗ ತೆದುಮಗ ನೂರುವೆ ಎಯಿ ಎಬಹಿ ಇಂಜೀಲು ದೆವ್ವಿ ಏಗೆ ಕುರಿನ್ ತೌರಾತ್ ಬಾವಾಲೆವ್ವ ಫಾವಾ ಫದ ಕಂತತ್ತ ka gadakandi tedukoddeni gotuge ham efaden kalefanuge dufulu mihagiga kanedigen bayan koddewa fawe kalefanu wadagati furihama korebumasha kuri kandata unikoraba bekalle gotuga nunkan injil mattaga chapter 5 ge fagra sataraga bayan ko fawe yasu vidalwiye tebamiyun hinu kurashe timan kalefanu wadagati anna musa nabi bekalunge risalat mansukh kura mihe gotuge ebbe salega henin nune timan kalefanu wadagati ekandata furihama koraba bekalle gotuge अदे कलेफान की बनी इस्राइल ने खास वसीयत के गनिस्ते वाफा बेकले एक तेरे बै कंदता की कुरीगा बनी इस्राइल बागा में मच मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हराम कर वाफा कंदता कलेफान दोफुल मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरान का वही कर वाफानी मुसद्दिक लिमा बैन यदय मिन अत-तौरात व लिहल लकुम बअद अल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम मि आल इमरान सूरत के 50 आयत माने की आदि ते कलेफानु मि वडागति मी कुरिम बावाले बुनो तौरात तस्दीक करवा मुन्ने अदि तेबामीहुंगे मच्च हराम कुरेवुन बै कंदता तेबामीहुंगे मच्च हलाल कुरेवु मशे अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहूदींगे नुबाकमुगे सबुन ना उरदमुगे सबुन ना फाफतहुगे सबुन ना अदि एमीहुं फाफतक अरागतमुगे सबुन बै तकति एमीहुंगे मच्च हराम कुरेवि एई एमीहुंगे अनियावरिकमा मे नहगोतुगा मीसोंगे मुदाकेमा रिबाकेमा मिफद कंदतगु सबुन कित कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी करना में बयान कर देवा फब निसा सूरत के सतेक फसर से बनाया था सतेक फसर बनाया था अदे
آية بلالاير فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما معنيكي يهودين حلال كريفا ورانغلو اتشيتك එබෑමිහුන්න තිමන් අල්ලාහ් හරාම් කරවීම ඒ යහූදීන්ගේ ෆරාතුන් අනියාවරි වෙන බෑකන්ත තකුම සබුන්නේ අදි එබෑමිහුම අල්ලාහ් මෞගා හුරසලා එමග ෆියවා ගින පහර මනාකුම සබුන්නේ අදි එබෑමිහුන්න නහීවෙගෙන් බුමා යකු එබෑමිහුන් රිබා හිෆිකමුග සබුන්නේ අදි මිස්තකුන්ගේ මුදාත බාතලි ගොතුගා එබෑමිහුන් කියමුග සබුන්නේ අදි එබෑමිහුන්ගේ තෙරේගා කාෆිරුන්නටක වේදෙනු අසාබ තිමන් අල්ලාහ් තයාරු කරවීම අදි හැමයක එමිහුන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයින් حتى حلال قربا تكدي حرام قربي كما أديك تريغا إيه واها كون من بر تفصيله كي تقولون أن نام سورة تتك سالس هوانا يتوغا من الله سبحانه وتعالى واني بيان قربا فا أدي آياتوغا من الله سبحانه وتعالى وهي قربا فتي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ಮಾಣೇಕಿ ನಿಯಫತಿ ಹುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂಪ್ಪೆ ಯಹೂದೀಂಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹರಾಮ್ ಕುರವೀಮೆ ಆದಿ ಗೆರಿಯಾ ಬಕರಿಂ ಏಗೆ ಬುರಕಶಿಗಾವಾ ಸರ್ಬಿಯಾಯ್ ಏಗೆ ಗೊಹರುಗಾವಾ ಸರ್ಬಿ ಆದಿ ಕಟ್ಟಾ ಕುಯಫಾವಾ ಸರ್ಬಿ ಫಿಯಾವಾ ಎ ದೇತಿಗೆ ಸರ್ಬಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹರಾಮ್ ಕುರವೀಮೆ ಎಗತುನ್ ತಿಮೆನ್ ರಸ್ಕಲಾಗೆ ಮೀಹುನ ಜಜಾ ದೆವ್ವಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ದೆಕೊಳರಿ ಕಮ ಎಮೀಹು ಅನಿಯಾವರಿ ಕಮ ಸಬುನ್ನೆ ತಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ವಾದಾ ವೈದುಗಾ ತೆದುವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಗೆ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ಆದೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಮಿದನಿ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ರಿಸಾಲತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಆದೆ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ರಿಸಾಲತುಗೆ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣಕಿ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೀಲುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ನಬಿಯಾಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆವಿ ಅದಿ ಎಬಾಮಿ ಹುಣ್ಣ ಖುತುಬಾ ದೆವಂ ಆದೆ ಮಾಣಕಿ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೀಲುನ್ನ ಖುತುಬಾ ದೆವಂ ಹುಣ್ಣವಾ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಫಹುಗ ಖಾತಿಮುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ನುವತ ನಬೀಕಂ ನಿಮ್ಮವಾಣೆ ನಬಿಯಕು ಫೊಣುವಾಣೆಕಂಗೆ ಉಫಾವೆರ್ ಖಬರು ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೀಲುನ್ನ ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ಎಬೇ ಕಲೆಗೆ ನಂಫುಳು ಹಂದುಮಕ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ಸಿಫಫುಳುತ ವೆಸ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಎಯಿ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣು ದೆನೆಗತುಮ ಮಾಣೆಕಿ ಎಬೇ ಕಲಕು ದೆನೆಗತುಮಶೆ ಅದಿ ದೆನೆಗತುಮುಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಹಗೆಗತುಗ ಎಬೇ ಕಲಕ ತಬಾವು ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣ ಬದ್ದಲುವ ಬಯಕು ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣ ತಬಾವುಮ ಮೀ ಅಂಗವಣಿ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣುಗೆ ಮಚ್ಚ ಹೆಕ್ಕೆಗೆ ಗೊತುಗ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಹ್ಸಾನ್ ತೆರಿವುಮೆಗೆ ಗೊತುಗ مي واهك الله وحي كربني الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ಮೀ ಸೂರತುಲ್ ಆರಾಫ್ಗೆ ಸತೇಕ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹೈವಣ ಆಯೆ ಮಿಯಾತುಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಎಬಾ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ಉಮ್ಮಿಯ ನಬಿಯ ರಸೂಲ ತಬಾವಾ ಮೀಹುಣ್ಣೆ ಎ ನಬಿಯಾಯಿ ಎಬಾ ಮೀಹುಗೆ ಗಾತುಗಾವ ತೌರಾತ ಇಂಜೀಲುಗ ಎ ನಬಿಯಗೆ ಸಿಫುಳುತ ಲೇವಿಗೆಂ ವಾತಿ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ದೆಕೆ ನಬಿಯಕೆ ಎಬಾ ಮೀಹುಣ್ಣ ಹೇವಕಂತತ್ತಕಂ ಅಮುರು ಕುರವ್ವೆ ಅದಿ ನುಬಾಕಂತತ್ತಂ ಎಬಾ ಮೀಹುಣ್ಣ ನಹಿ ಕುರವ್ವೆ ಅದಿ ಫಾದಾಹುರಿ ರಂಗಳುತಕತಿ ಎಬಾ ಮೀಹುಣ್ಣ ಹುದ್ದ ಕುರವ್ವೆ ಅದಿ ನುಬಾವೆಗಂವಾ ತಕತಿ ಎಬಾಮೀಹುಣ್ಣ ಮಣಾ ಕುರವೆ ಅದಿ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ಕಿಬಾಗಾವಾ ಬುರತಕ ಎಬಾಮೀಹುಂಗ ಅಲ್ಫಾವಾ ಕಸ್ತಳುತ ನೆತಿ ಕುರವ್ವಾ ಲುಯ್ ಕುರವೆ ಫಹೆ ಎ ನಬಿಯಾಗ್ ಈಮಾಂವೆ ಎಹಿ ತೆರಿವೆ ನಸ್ರುವೆರಿವೆ ಎ ನಬಿಯಾಗೆ ಅರಿಹುಗಾವುಮ ಬಾವಾಲೆವ್ವಿಗಂವಾ ನೂರ ತಬಾವೆ ಮೀಹುನ್ ದನ್ನಾಶೆ ದಿನ್ನವಾ ನಸೀಬ್ ಲಿಬಣಿ ಬಯಕಿ ಹಮ ಎಬಾಮೀಹುಣ್ಣೆ ಆದೆ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂಗೆ ಗಾತುಗ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಮೀ ನುಬುವೆ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಫಹುಗ ಅರಬೀಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಉಮ್ಮಿಯ ನಬಿ ಬೇಕಲಕ್ ಫುಣುವಾಣೆಕಮ ಎ ನಬಿ ಎ ಬೇಕಲಕಿ ಎ ನಬೀಕಮ ರಸೂಲುಕಂ ನಿಮ್ಮವಾ ಬೇಕಲಕಂಗ ವಾಣೆಕಂಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ನಂಫುಳಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಕುರಿವೆಸಿ ಶಾರೆ ಕುರ ಮುಂದಿಫದೆಂಗ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಂಗ ಎ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಲೊಬೆತ್ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಬಿನ್ ಹಾಶಿಮ್ ಕಂ ಅದಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣಕಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗಫಾಣುಗೆ ದರಿಕೊಳಂ ವಡ್ಯಾನ್ನವ ರಸೂಲೆಕ್ಕಂ ವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಅದ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ರಸೂಲುಕಮಾಗಂ ಫುಣುವುಣಿ ರೂಹಾನಿಯತುಗೆ ವಾಹಕೆಂ ಉಫಾವೆರಿಕಂಗೆ ಖಬರ್ ದೆವ್ವುಮ ಮಿತಾಗ ಫಾಹಾ ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಏರು ಈಸಾ ಗಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಮುಂದಿಯ ಕಮೆ ಮೀ ರೂಹಾನಿಯತಕಿ ನೋತ ರೂಹುಗೆ ವಾಹಕೆಕಿ ಏರು ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೀ ಕುರಮುಂದಿಯ ಇನ್ಸಾನಯಕಿ ಏಗಾ ಫುರಾಣೆ ನುವ ಹಶಿಗಂಡೆ ಕಮ್ಗ
එබෑ මිහුන් එව්වස් හාලෙග්ගා ඉක්රාරෙ නුවේ ඉන්සානා කිබෑගා රූහකා හෂිගණ්ඩෙ වාකමක ආද ඉස්රායිලින්න යුනානින්ගේ තාලීම් එංෆාවා නම එබෑ මිහුන්ගේ උළුමා එබෑ මිහුන්ගේ එහීකුරුන්ත බදලු කුරිස් යුනානි නොත ග්‍රීක් මිහුන් බුරණි ඉන්සානායකි මිනිවන් දෙයන්සුරකුන් එකුලෙෆෙන්වා ෆරාතෙක්කම මිනිවන් දෙයන්සුරකුන් එකුලෙවිගෙන්වා ෆරාතෙක්කම ෆුරතම අන්සුරකි නොත ෆුරතම බයකි රූහකම දෙන් හෂිගණ්ඩුකම අද කොම් ඉන්සානෙ ගොස් මේ ෆුරානේක අදි හෂිගණ්ඩෙ වානෙකම මේ ග්‍රීක් මිහුන්ගේ වාහකතවුග qadimi zamanuga emihun bonamundiye yahudin mikaman hagegatuga ebbahennuwe ehennames isaag faanu bappayaka nula fonuwa allah taala ge ruh fulun khalqu korevun ei muli duniya nota bani israilun khasa gotegga ekan ilan wegen diye kamekamga wegen diye ad allah wahi korwa fonani wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waj'alnaha wabnaha ayatan lil alamin mi suratul anbiya ge nuwadi evvanaye miyatuge maaneki adi ebe kambelege farju rakateri korevi maryam ge faanu timan allah fonu vi ruh fulakun ekamlege ban fulu bod korevime adi ekamlege faanu ge darikalun isa alayhi salam alam taka faalwe huri ayate kamga levime ad isa ge faanu mistakunna irshad devwa awaz devwa goalevi allah taala kiyaman terive ekalange alkan kurumuga ikhlas teruma den hama ifaden isaak faanu goalevi anekamaki edwasor ebamihun gharaqu fatibi nubakan tattakun durhelivuma adi hama ifaden akhiratuge duniyen ufaawirkum ge khabar devvi mihuriha kamege macce dalilukon hekidakwa mu'jizataken allah taala isa alayhi salam devvi al ustaz musa anwar adami demmek ibrahim awun wenna wala tafsilako bayan kodda fi safani risalatuge terega bimene baykan tatta adami ibrahim ga wahakaga me isak fone kale fana fahu zamanu nabiyya fonu wayne kama de nabiyya ge nisifuru takadi nanta kami kanta taw tafsir ko bayan ko debafi ade ei as-saf suratu ge hawana aya den agun men al-araf suratu ge satay fansas habana ayata balalairo ade me e fotuga no tawratuga no de injilu ge kale fanu ge sifatu ge manaka hamu nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatu ge kama bayan ko debafati الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم مي آيات معنى إبا ميهن أمي نبي رسولا تباوا ميهن نبيا إبا ميهن غاتوغاوا توراة إنجيلغا نبيا سفرتا ليوغن باتي إبا ميهن دكي نبيا inabiyya ebami hunna hewkantatta amuru korabbe adi nubakantatta ebami hunna nahi korabbe adi faida hol rangalu taketi ebami hunna hudda korabbe adi nubagamba taketi ebami hunna mana korabbe adi ebami hu kibagawa burataka ebami hunga edifawa kastaratan neti korabba lu korabbe adi kid rasulage basharata behegotun al qis abdul ahad al daud lefawe ena fotekam gawa muhammad fi kitab al muqaddas not muhammad fard me muqaddas fotuga ena kid rasulage basharata behegotun adi kid rasulage sifrotaka kalifan ismutan asbaba gotuge war tafsil ko gunmenna me ena me muhammad fi kitab al muqaddas ka bayan ko difawe adi den agun men isak fan ulu bi diruma balala re kalifan duha quest dirumattaga gen hippa fa enwe kalifan mudu mulfuga gegga dirulwa fa enwe furaalege hiyawa hekan hodwa fenwe ebbes ecce pahar rakka korabba fenne madama bes ebbes khale ecce kaabota kedige bawate telefon rakka korabba fenne e telefon gendevi etterum anettana naguli wada gannamu amugotega daturu koramu gende faamaga by far himarege macca sawar wada gannawa telefonuge masekapulaki daturu faturu kurevum e telefon awar fo leppani e paharaku daturu nimun hisabegga ikelefaanu tammachaki bimmati ebbes kahale ecche edimedan horahe gotuga beenmen nokorabba bofulu alobba baalihe gotuga beenefulu korabani hilagande nuwata binagastaka abiyogasta eta dostaka mande ikelefaanu ebbes farina kolba husmada hunnawa kamabe ade ikelefaanu ekorinnaki fagirunna miskinunna nuwata bolti balita jefawa mihun emihun karunata pohedebba ikelefaanu ga duafulu ga barakatu emihun ga balitakun shifa libigende ekalefa nerihuga ishin mihennaki magfurede mihunna kubberinna adi mifane fada mismihun ekalefa ne mihunna tawba ma gwalimun emihun tawbawe ma Allah subhanahu wa ta'ala ge magar rujuwe adi ekalefa bayan ko debba fati wajalni mubarakan aynama kuntu
තිමන් කලේෆාන බි කොම්මෙ තනගා තිමන් කලේෆාන කි බරකාත් තරියකේ අදේ එගලේෆාන කි බන ඉස්රායිල් බාගා මෙහුනට කම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොනෝ බි ෆුරිහම නමූනා එමීහුන් තිබි දුනියා කුරමත්ලාෆා අහයාත එඹර දහිවතිවා බයකේ එබෑමිහුන් එමීහුන් බඛීලකම සවම් බඛීලම ශක්වා කුරේ එමීහුන් බඛීලකම සවම් ඉසාෆාන් වඩාගම් මිහුරියා කම එකලේෆාන දෙප්පෝ දශ ලෙව්වි නොත එකලේෆාන් ෆෑම්පෝ දශ ලෙව්වි එකන්තත ෆුරගහන් එල්ලාලා ආඛිරෙන් හොදුම මසකුරුම එකලේෆාන් ගෝවා ලෙව්වි डॉक्टरी बेहुग जरिया फसीहा कुरमा नुकुदिफावा बलितक कलेफार मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिजन फुलाय को शिफा हो दवा देबी मम्मनु वाह देक्की बीरुमी हम वाह देक्की बिहेरवस लो अंदिरी इफाति मीहुन्न फसे को देवी बरस बलिजिफा तिबे मीहुन्न एकलेफान मीहुंगे हंगणुगा बीसवा लेबुमु एमिहुन्न शिफा लिबिगंदे कुरियावस वरस ओमा फुरियम हामिंग एमिहुन्न लिबिगंदे ಅದು ಏಕಲೇಫಾನ್ ಮುರಿಯ ಮಸಕತೆ ಕುರಬ್ಬಿ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಖಾಲಿ ಅಗಕಾನು ಲೆವ್ವ ಏಕಲೇಫಾನ್ ಮುಜಕ ಪ್ಲೋಗ ಅಗು ಅತುಲೆಬ್ಬಿ ನಮ ಏಕಲೇಫಾನಿಗೆ ಈ ದುನಿಯಾಗ ಹುನ್ನವಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಸನೆ ಮೀಹಾ ಕಮುಗ ಬಿಗಿನ್ ದಿಯೇಸ್ ಕಂ ಕಶೋರು ಅದ ಕೊಮ್ಮೆ ನಬಿ ಬೇಕಲೆಗೆ ಅದಿ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲೆಗೆ ವೆಸ್ ಎಬೇಕಲೆಗೆ ನಬಿ ಕನ್ವತ ರಸೂಲ್ ಕಂ ಏ ತೆದು ಹಗೀಗತೆಕ ಅಂಗಾ ದೇವ ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಬೇಕಲಕ ಮುಜಿಜಾತಕ ದೆವ್ವಾಫವಾ ಬೇಕಲೆ ಎಗತುಂ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ವಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವನಿ ಮುಜಿಜಾತಕ ದೆವ್ವಾ ಅಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಸಾ ನಿಜಾರ್ आदे ईसा अलैहिस्सलाम के रिसालत बहे गुतुं मी देखे बंदा वाह का कागुण बस इच्छ धन्यवाद आदे अगुण में न फेन्नं होरी एक इल्मी सफात का बलारुगा मी मौदूगा और फुला दायरा के इल्मरी वाह तक का कंफा करे अगुण मी गुतुं मी मिस्रो के इल्मरी कम का डॉक्टर अहमद शलबी लिवाफा मुकारतुल अदियान मी सीरीज़ का नोता मी फ़ैतोगे यहूदीना बेहे गोतुन लिवाफा फदुगा वाह दक्काफा वाकागुण फाह कुरेवे मी यहूदीना एकुगा ईसा अलैहिस्सलाम अगुण में नेगेने एकलेक फानो उळुवा मी बडु फुळुई फलस्तीनुगे बिमुगा अदि ए रुगा यहूदी दीनुगे मीहुं कंतत्तं होरिगे एकलेक फाने गडन अदि खासको अगुण में फाह कुरेवे एकलेक फान देमेस अलसाज मुसानोर फाह करे फदे अबदुस एहम्मी हुन्न निकमेतिन गायकों हितेव मादि लोब कुरेव मामिकं कम वर बड़ा समल कं देवा अबदुस एम्मे रंगल गोथ मग हो देव मसहे कुरवा यहूदीन एरु तिबीकी अगुण में नेगेने अल्लाह बावाले फतंग इमाम वगेने नु एमी हुंगे माद्दी कंततोगे सबं एमी हुवनी मगफरदिගෙන් ගොස්ස කොමෙකස් මිගොත එකන්තත හුරුම අයකොස් එකලෙක් ෆානු තෙදු මගු හොදු මට්ටක මස් එක්ක තෙදුම ගලවල් මෙදෙන්නේ රංගලු ගොත කන්තත හොදෙව මට්ටක මස් එක්ක කරමු ගෙන්ද එහෙමීම ෆාහ කරේ ෆොරේ එකලෙක් ෆානු මේ යහූදීන්ගේ ඒ නොබෑ අමල්තක තෙර වෙදවඩාන ගොන්නේ කොම ගාවෙස් එමිහුන්ගේ අලුකම් කරා තන්තන අද කණේසාතක අමිතන්තන ziyaara කරවා හිතේ වාහ කලවල් මෙන්න ෆාහ කරේ එගොතුන් එතනු එකලෙක් ෆාන වෙස් ලිවඩාන්නේ ෆිලාවල් කීවෙස් එතනුග යහූදීන්ගේ තරේග තිබි දීනි මිහුන් වෙස් හද්දු ෆනාලා ෆා ගොස් තිබිතාදේ එමිහුන් ගෙන්ගුලේ මි තාලීමාතහකි නුනි එමිහුන් මිස්තකොණ දක්කා දෙ කොතකි හගීගතුග දීනි බයිගේ ෆරාතු ෆෙනගෙන් දාන කන්තේ කරනු කම එකමා බෙහෙගතුන් වෙස් ඉසක් ෆාන ගෙනගුණ සවාල්තකේ කරෙවගෙන් දියකම අගුණ මෙන්න මි දෙන්නව ගොත තහගී කරවා බේ ෆොලො මිදාල ෆර අද එගොතුන් එමෙ බඩ ෆා කරන එකමකම වනි ඒ කනිසාතවක තිබේ ෆොරතම කමක ෆාහ කරවගෙන් දෙකමකි යහූදී දීනුගේ මීහුන් ආද ඒ ගෞමුගේ මීහුන් ඒ දීන දෙම්වා ලෝබ එමිහුන් හිතු ගන්න එක්ක හිතුග එවස් කහලා මේ දන්නවකම වඤ්ඤා ඒ දීනි රෝහෙන් උෆෙදිෆෙන් ආද ඊමාන්දරිකම නේ එමිහුන්ගේ දීනන් ඔන්නවා ගදර එහතරාම එමිහුන් උදේ ඒගේ එම් රංගල මිසාල එක්කම ෆාහ කරවණි ඒ කණීසා තහුව ගින මි ෆෙන්නනි එතාංග තිබේ මේ ෆාදිරින් නොත ඒ එතනු ඉස්කො තිබේ බයකු එමිහුන් නොම් බයකු එතනුග ගින නොෆෙන්නකම ආදී අල්කමුගේ වගුතෝ ගාවෙස් ආමුන් එතන ziyarak කරා කරුම් නිස්බතු මදුකම දැන් ඒ ෆයිතෝග එක එක අදත ලේෆ හොරේ එතනුග එතන් හාස් බයකු එගොත තිබේකම අදි එමිහුන්න වර ખાસ ඉම්තියාස් දකේ ලිබිදීෆා වාහකාදේ අද මිවස් මේ ෆාහ කරවේකම එගොතුන් එතන්තන කුර්බාන් කරවේ එච්චසකි ඒ ෆකීරුන්න මිස්කීනුන්න දෙවේ එච්චසෙන්නු එච්චි අන්දාලෙවෙනි
ඒගේ සවුන් ඒගේ මුජ්තමාක එවස් ෆෑදා නොකරේ අනෙකමකි එතනුග ගුරුබාන් කරවේ එච්චි හිවාමි ජෙහෙනි අද ඒ එතනුග තිබේ එමිහුන් අදා ෆොන්න උසූල්තක දීනුග ඔන්න ගොතෙන්නු එමිහුන්ගේ දනුතකොන්න තන්තනු මේ උෆද්දාෆාවා නාම් සූෆිතකම විවාංජෙන් එහෙම මේක මේ වාගොතකි හගීගතුග ඒ දීනි කන්තත්තෙන් හිංගා මිහුන් වෙස් ආදේ ෆල්ලිතෝගේ තිබේ දීනි ෆාදිරින් වෙස් දීනි මිහුන් මිස්තකොන්න රංගලු ගොයි උංගන්නාදී මිහුන්න හේවමකු දක්කාදී අදි මිහුන්න එහිතරවන් තිබේ මිහුන් වෙස් මේ වාගොතකි එමිහුන්ගේ අමිල්ල මාද්දී බේණුතක වාගොත එකංකන් මේ ඉන්තිසාම්ත කොරේෆවණි මිකම වෙස් ඊසාක් ෆාන් වරබෝඩ අසල් කොරේවකම මේ ඉල්මරින් ෆා කරව ආදේ එහෙම එතනකි එක්ගොතක වෙස් නිකමෙතින්න ෆකීරුන්න වෙස් මේ එවස් කහල මම්ෆෑ ලිබෙන තනක එතම් වෙස් නොවි ආදේ මේ අලුකම් කරවේ මාබත නොනිය ෆලිත මේ කනිසත වෙස් එගොතක නොවි එහෙම ෆකීරුන් දෙකලෙක් ෆාන් සවා කරේ කම් වණි එහෙම මේ කතිලෙවේ ගුරුබාන් කරවේ හුරිහා එච්චිතක කොබා ඒක බේනමකි ඒ ෆකීරු මීහායෙන් ඇති ලිබෙන් ජෙහෙනුන් හේ ඒනුන් හේ එමෙ හග්වරි බෑකි එහෙ කොමෙකස් මිකහල වරක්කින මස්සතක කා හොරේ අගුල් මෙන්න මේ එංගෙ දනි එකලෙක් ෆානු දෙන් නිකොම වඩාන්නවනි දෙන්න මොස් අලුස්තාස් මොසන් වරස ඉෂාර කරේ ෆදා එකහල කන්තත් එක රෂ්තරෙන් ෆෙනි වඩාගෙන එකංකම හිප්පොලා නොවේ දෙන් හොන්නවම එකලෙක් ෆාන් නිකොම වඩාන්නවනි රෂොන් බේරන් ආදේ නාසරියා අගුල් මෙන් කුරි ස්වාකුන එකලෙක් ෆානු මේ බොඩ් ෆොලෝවර්ගෙන් අයි ඒ ජලීල් සහර ගොන්න නාසරියා කියා අවශ්‍යකම දැන් ඒ සරහද්දුම් බේරන් නිකොම වඩාගෙන හොන්නවනි කෝ එකලෙක් ෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්ජීල් බාවාලෙම ආතේ එකලෙක් ෆාන් නබී කමෙන් ෆොනෝමගේ මර්හලා ෆෙෂිකෙන් එදනි හිසාබු ෆෙෂින් කම ඉල්මරි විතර කොමෙකස් අල්ගොන මේ වාහක දක්කණීස් පොඩ මි කංකම ගොලේගතුන් දැන් මිතනුග අවුණු නබී කම බෙහෙගතුන් මි ෆාහ කොල්ලේ නුක්තා එෆහුග දැන් අවුණු හිතන් අරණි එකලෙක් ෆාන් නබී කමගේ ෆොනෝම මායකුග ආතේ ඒ එකලෙක් ෆානුගේ රිසාලත් මිස්තකුන් තෙදුකුරු මට්ටක Allah subhanahu wa ta'ala enihen rasulna nabiyna ves devvi fada mu'jizataki isak fana ves devvi ekan algurmen ne ibenge demes komesora ka algurmen alasas musa nur e nukta ke ishara kof ehnames miga adives algurmen visnalen je wara muhim nukta enge baade ade miga algurmen mi nasara dina behe gotun wahaka dakkamun mi anneruga algurmen ves ge mi handanuga mi hunnani emihu miharus gomun edani adem aqeedag ebbay gotu hadaf me onnani isak fanaki ei allah ge darikalekkama allah ge me wake kalekkama kaleg gotuga duniya me asahori befulekama emi humi ishara korani ade ehemwima agul me mi suwala dibin oi jawab ka dethe ge agul me westanje mi konkala dawayto mi kama be gotun agul me ibe westanje ईसा अलैहिस्सलामගේ වාහක මිරේ මිහයි සබ මෙදුකණ්ඩාලා මෙක්වනි ඉරාත් කුරබියා මාදමාරේවස් මේ වාහකයගේ නුලි මේ බෑක් බද්දලු මුමීද් කුරමු प्रोग्राम रिकॉर्ड करी नाहिदा मोहम्मद हुसैन बी अशेख अब्दुल जमील उफेद्दी अली अब्दुल अस्सलाम वालेकुम